Good morning, everyone. This is Horrible Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 10, verses 24 to 25 in Horrible language. Hobe Matthew Uyomi Roye Ikwe Awo Roye Ujegbeni Rite Ujegbinyori Owo Jegbeni Odibo Runo Oniniroye Ovien Rono Oroworo Owo Jegbinyorin Oyoma Re Odibo Oho Oniniroye Re Ovien Jehoho Oroworo Ayede si Orowo Uwewi Bezibo Komavo Eru Ikruroye Omakobiro